ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusaw Kador basnong maulai umsing Japung pok jingalam kurang basnong uba es nyang mi haringkan baik kinongalam kaseng samla maulai pulun kilalai ban ai jingara bi samla bahun nong rum nong job Miss Meghalaya arja apsa kasamla bahun kalayo ban mi khmat ya kajala Meghalaya shak Miss Universe India kaban salong hakjala Rajasthan hanong ba Jaipur nadu ka khandai trik unai lur wat kaban ne hadu RTO Kerteng jonga di bahon nongrum, arhundrius nam kata balbasong masah maulai umsing Japung. Ngadai ngalad ngishen ngadang supenda beka masters haka philosophy naka Northeastern Hills University. Ningkong ni syap ngasuban ai ngu ay blay try kanda nombor nong tau bala ai kani kalat kelenti bangan yo ban mikmat ya ka Meghalaya. Baan ngasungu ya kiseng samla maulai pelun lem bat kiseng samla jo ka maulai umsing Japung ki balawan haka dikasi ban ai mensi menga namal bala syangan ni na kanika state jonga bangan lecture Rajasthan Jaipur kenang bangan represent ni ka Meghalaya haka Miss Universe India kendia jpang ka jingyat lenti jonga haka ni ka rensan ka bangi ong nakatin parang pageantry kadai ba ngasdang na do ar pu a ngasdang ningkong ni syabdu ya ka Miss Meghalaya hi but haka ni ka jingyat lenti ngashem ba katnu ki jingyat lada piwan na kalong yung ka boduna tama kata ka klem la penret na si nga ngayat nga tur sa plang klem dan kanu ka jingwar na si nga kathong ya kani ka Miss Meghalaya ka naam jo ka Miss Meghalaya na do 8000 po ar hadu 8000 pula bad menta 8000 sa ngayo ikani ka naam ka bangadeng ta bad ru nga kwa ya pi barokhat ba ngan long ko minuksa na banta barokhat ki bregi ba yapet kanang mapi ka pinum dan kata ka jing shapting na dadon kanu ka jing ka baya nanti pinishim ya kani ka nuksa hakata ka rukam ba piru ka ba phika man le ha ba pinukam ya kasam pilawan pinukam ya ka man ka por ringkat ka jing don ringkat jong blade ra nga kerpa dia barokhat ki baya pet menta khamtam ki nong Meghalaya ki khasi ki jantian ne ki garo ki baya pet menta ba kene ai man sim lang nga bangle represent ki Meghalaya ketia ngan keren sa pangga jing ya kawang kti ka bangi ong da ka paring criticism ka bangi shoot yo bet manum de tamanga andre barokhat ki shem ka ta ka jing ba ha ba pi ino ki baya ki smo ba fineker shan lang kelam don kanu ka jing kawang kti na ka jing iben na kanu ka diang na mar ladang iwan lang teli ka way ni la pani kunu ka jing na pathai di tangkatahi ngamu ben ong ye pi ba ka jing kershan ka jing duai but kajing sung kajing kersan na kaliang zopi ka ba hakata kaliang bangan lahi bangan dile bangan yo ay kani ka pangsiat ka Miss Universe India badru waju don kata kan simba ni de ki ba red baryang yung mali ni lahi balai kandiat ki kentil ki ba sungu jang ki ba pipa sangala ni ba pi ai haki comment section gila ban ai min si menga shikat de tangkatahi ka bangapan payo pi barokhay hoy kiyo ngila man le kan ngin ra kan ground so Miss Universe India ang isukumen na kabatajong iba ang susorong na kabatajong iba ilay banisim benta sa ka Miss Universe India kabadi gawin ni kisinjam ka ba lada ipoy sa katong inyo banisim benta sa panya contest ya kanega Miss Universe tang kapartay hi brokoy tang isukumen na kabatajong iba sa jit na po Meghalaya bi job mahiya ka Miss Meghalaya arjar opsa Henry ka ikaw pensodiaw yung ipat kalong ba habang iwan ban ay museum kila kujang produk persnam kibala banyak kun ya kani kabenta kabapendiaw yung kalong ba habang ibahun habang ila persang bentuat jumut na kaliang jong ibahun ide samla ibawan na kalong yen kalong sam ka ba kamay ka kaji lani ka jingyo jengkot jang kiyeng kesam kimde ki beliau na kiba ruspa kiwan na kalong yen long sam kiba kaduna ka yok kot hari walak tak ataru kem semla penduk museum i ya kun bat ya kani ya kun bat ya kani da ka jing shania halade bat da ka jing IT so boleh try kan ran bai la ban poi so kani ka thok ting sok men na ka bata jong i ya ka jing scam museum ka jong i bat wala iwan na kalong yen kalong sam ka beduk ru han la ban poi so kani ka thong bai yok ban represent ya ka jela Meghalaya sa ka Miss Universe India kani ka ti kuwi na kila jung ti ka ba ai museum lang ya kuwi bat ki kun samla
Mdei makin sudut jengkemen wa pengiwan nak long yeng long sem ke ba duna ke yo kon ngimlak ban poi sekatong isamla bohon di ita iba yakun dak jengshania tadi dak jengshania sebri try kan ran ila ban poi sakane katong henry ngi sodia mo ngi ping sodia kendian kawi kelong ba haba isamla bohon iya yakane kelenti dan menu-menu bami sakmat ban ai mesiam langi i dan menu-menu bami sakmat ban ya kesan langi i ka jenglut kadang kelong ke bahe kabang so ban kam ai kendiat kalong ba ngi lengok ban yang jang tourism department jang sarkar jela kim sim le ai ban yarap ban i ha hadu kani ka kelema ka menta ka ba insami na la yang ban le sim menta sapu Rajasthan Jaipur na ka menta kani ka contest ke jong i ngi lengok ban yang ka tourism department kiskap jar-jar kani ka menta ngi so lengok ru bagi nawi khmat jongi kiskap jar-jar ya ki khun ban yarap ban snok tilang ban ai mensiam lani ban senyang lang na ka benta jang bohon dan menu-menu bami sakmat na ka lang jok kinomi khmat ka hajing sisa ki de maki ban yarap lang i nomar makan ke puan ke benta kiru kidan bahaya ke benta ke ban ya senyang lang hak ban kentiu de ki prasamla kalong le no na ka benta kan di kejing ya leti kejing i lada kedantang bukan di kejing eng sak penduk mesia mereka kesang samla ma pulun imlak bacu i no ila jang ki samla de kesnong ni trai na ka benta samla na ka benta ka bahag biat ki samla ni yo i baki samla jongi ki trai sitom hagi benta ka per ni ju kuloi ban snok ting ni ju kuloi ban ya rap ya ban rap habadan kelak penting so keman ban ka yang ka kenhun ni yo ban rap ya i samla bahun bang ikrman skam ba kani kejing ya kenduk jongi kani ka sengi ka pemerintah so be mi na ka jela ka jongi kalau kejing ai musim ke yang kesam kalau burom yang ka thau ka burom ya ka jela hi peroi ya ka jai beri ka jongi henry ngat kerpat ong ba sesisien ya kitu ki riu dan musim na ka yang ka sang sama pulun ya ki riu dan musim kiba dan ka musim banyarap kila ban kontak ya kasang sama pulun lani ya directly saya i samla bohon da ka ba kila banyarap financially nama ka jinglut jang i kan long ka bahe phang ti kila sele sistem na ka jong ka yeng sam ban beri ka expenditure ni kerpat ya ki para nak song snong ni kerpat ya ki pa jong ka jela ban ya simlang ya kalat kelenti ban ya senyang lang lau de berit ne kalau da ka de ka bakrau aba ki rap nduk musim kata hi ka de ka jong kerku na ka mata ai bohon ka buram ka de ka jela ka buram ka de ka yang kesam ni kerman skam bai bahon impoi sa thong ka jingjom bat nak kalian sang pulun ngida anglut baka jinglek jong samla bohon ban sim menta sa kane ka Miss Universe India in showcase ru ya ka traditional dress ki jongi traditional culture ki jongi baka ri hapo partai kintim bai samla bohon iwan nak jait benriu nyotrat nak jait benriu si jentia bang ikerman skam bai bohon inla ban showcase kumya kita ki benta iban penerus pa ya ka jait benriu jongi iban penang ipin ikut susu ya ka jait benriu jongi tekani ka de kalian tak sang sama pulun kada apil kada kerpat dikena ya ki para nak sang snong bal ya ki pai ba jong jela bakin ya snok tilang ban ya ai ke jing kersan i om dei ban sia wo dong wo nia lembaga social media kani kadi kepor ka ba kumbak kelakren dei samla bohon kadi kepor ke banginya teli baladang dan kecinya teli ngila ban wara ya ke jing kela kai ke jing kela kadi tang ke jing snok ti balada kalong hal no golon tiru kadi bitang nak ke jing teli po ka jai bare jongi kani kadi ke jing request nak kalian sang sama pulun ngi kerpat ya sisien ya ka sarkar jela ya ka tourism department ya kinong mikmat jongi banyak wan sakmat banyak snok ti banyak rap lang pad isam laguhon namaki wan nakalong yeng long sam ang kibaga kamai keji kumbaga ladap ong mene dengan kerpak yang sisi ni ki bakin perkat janai bahaya kene kam namar bala dagat ngiru banda kali yang sama pulun ro ngimla ba chu shong klikti han la ki wan ka yeng sam ba khambyang yengi khampan sting tekani ka de jeng kerpak na kali yang jongi na ka benta ki pai ba jong jela kumjuru na ka benta ka jingkit bok ye samla bohon ba in poi ka thong jong jing jom ba ka jing ai musi ru ye ki samla ki badan ya ka benta ha ka ban ha ki balong interest ka benta ka badan sap ka benta kin sim interest bahaya kani bagi samla bohon ni la le si la balong iwe na ki ban guide lenti lu ya ki tekani ka de jing kerpak na kali yang sang samla pulun please buat